¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Podemos cantar los himnarios? Primero, himnario número 1047, has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpia en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que derramó. De pecados eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás limpio para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece pureza y poder, acude a la cruz del Señor. En la fuente es quien limpia tu sed, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Yo prefiero abajo. Podemos cantar 10:95. Ven amigo al dulce Jesús. Ven amigo al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él,
Vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Oh, vuela, regresa a Redín, al amparo de Cristo el Señor, y en lombos llevado serás, por tan dulce amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Y para el último himnario, podemos cantar 1092, sin Cristo no tengo nada. Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida, como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Si Cristo mi alma está muerta, si Cristo esclavo yo soy, si Cristo no hay esperanza, mas con ellos salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Noches, hermanos, oremos. Oremos, hermanos. Señor Padre, nuevamente nos permites reunirnos en este culto de oración, Señor. Muchas actividades has realizado, Señor, la iglesia, Señor, siempre con la guía, ¿no? La guía de pastor de los siervos, Señor. Es una gran bendición recibir tu corazón, Señor, mediante los siervos, Señor. SSLF fue maravilloso, Señor, el seminario también, Señor, el postseminario también, Señor. Muchas aflicciones pasan en el mundo, pero
como nosotros, Señor, por tu misericordia y por tu amor, fuimos salvos, Señor, somos salvos, libres del pecado, Señor. No tenemos pecado, Señor, somos justos, muy alegres, Señor. Vivimos con felicidad, con alegría, Señor. Hay situaciones, se presentan situaciones, conflictos, pero, Señor, una palabra tuya, una esperanza que el siervo transmite mediante su corazón, Señor, siempre a nosotros nos da el impulso de poder sobrellevar, Señor, tener el timón de ese barco, Señor, ese camino que usted nos muestra, Padre. Te doy gracias, Señor, porque usted muestra mucha misericordia, mucho amor a los hermanos, Señor, a tus hijos, Señor. Somos justos, Señor, coherederos, Señor, simplemente creyendo en la preciosa obra de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Esta noche, Señor, permítenos recibir tu palabra, Señor, que fluya en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, así también que los hermanos apresuren sus pasos para llegar, Señor. Es muy precioso escuchar tu palabra, Padre, para poder enfrentar las situaciones sin ningún tipo de conflicto. Usted es la claridad, usted es la luz, Señor. La oscuridad ya no está en nosotros, Señor. Tenemos la luz, Señor, lo tenemos a usted en nuestro corazón. Esta noche, Señor, permítanos escuchar su palabra, Señor. Brinde mucha sabiduría a los hermanos para captar, para entender, Señor. Dele mucha sabiduría, pastor, para que exprese su corazón, Señor. Esta noche te doy gracias por todo lo maravilloso que muestras a la iglesia, Señor. Todo esto te lo agradezco orando en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, esta noche, nuevamente estamos acá. ¿Quién quiere testificar cómo ha pasado, estos días el postseminario, el CLF, cómo lo pasaron? Testifiquen. ¿Quién quiere testificar? ¿Alguien? Es muy precioso el testimonio, porque realmente el testimonio edifica, ¿no? Cómo uno puede alcanzar muchas metas. ¿Quién quiere testificar? Es como yo a veces, no sé querer testificar, pero el guía de nuestra zona, aquellas veces cuando yo era solamente hermano común, a la fuerza indicaba quién, pero no estamos en eso, ¿no? Pero, ¿alguien quiere testificar? Cómo el Señor está trabajando en sus hogares, en sus áreas de trabajo, en el coro. Qué maravilloso es escucharlo, ¿no? Al misionero, cómo prácticamente ya está dominando el español castellano, cómo canta, qué linda voz tiene. ¿La hermana va a testificar? Muy buenas noches, pastor, hermanos y hermanas. Yo no soy de salir al frente, pero quiero agradecer a Dios porque yo soy una persona que fácilmente no puede agradecer a Dios, no puede ver lo que Dios ha hecho en mí y ha hecho tantas cosas por mí, por mi familia. Y aún este día puede hacer mucho por mí, y por esa parte yo quiero dar gracias a Dios, porque de una u otra forma siempre está conmigo. Y bueno, el anterior seminario yo no pude escuchar bien, la verdad. Estaba difícil. La primera noche me pasó algo y por eso mi corazón sobrepensó como mucho. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero al pasar esa situación, a los días mi corazón también se calmaba, y de alguna u otra forma hay una palabra que nos comparte, ¿no?, una hermana en el coro, creo que cada miembro, y decía
en el nombre de Jesús, o sea, orar, y ¿acaso no va a ser Dios? Entonces, a ver, dentro de mi corazón oraba, Dios, esta situación resuelve. Y bueno, se resuelve, gracias a Dios, y de verdad estoy aún por la gracia de Dios aquí. Creo que por mí yo no vengo, pero gracias a Dios, gracias a la palabra, y porque de verdad Él trabaja en mí, en mi vida, en mi familia, estoy aquí, y eso quería agradecer y también un poquito expresar mi corazón. Gracias. Qué hermoso, ¿no? Ese testimonio, cómo trabaja en cada uno de nosotros. ¿Alguien más quiere testificar algo breve? Nadie quiere testificar. Yo algo breve voy a testificar. Cuando estábamos repartiendo las invitaciones a los pastores, justo me designaron al evangelista Emilio. Con él fui, a pie. Hemos caminado harto, pero también una joven, una señora recibió la salvación. ¿Cómo Dios permite, no? ¿Cómo ha habido tantos pastores que han llegado y Dios abre las puertas, no? Hasta mientras podemos también, porque el coro ya va a avanzar, ya va a venir el coro Nueva Alegría va a brindar 2 temas, ¿no? Pueden alistarse, ¿no? Porque es precioso cómo el coro también con todo corazón ya tiene nuevos integrantes, han cantado precioso, ¿no? Y movían el corazón de cada uno de nosotros. Como pastora debí de sentir. Yo le veía a Pastor Emanuel, me parece que no sentía nada a la altura, ¿no? Estaba riendo, me parece que estaba tranquilo. Me parece que Cusco era más alto que La Paz. Eso parecía, ¿no? Y sí, como yo también veía esa gracia que Dios nos ha permitido, cómo el siervo ha venido y ha compartido, transmitido el corazón. También no me recordaba cómo Dios recibía la salvación, cómo era de necio, cómo era realmente, vivía en oscuridad, ¿no? Un gran aplauso al coro, Nueva Alegría, por favor. Nos van a interpretar 2 temas. Mi Dios y yo es todo para mí, el otro. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes, de la mano camina.
Qué precioso el coro, ¿no? Con el misionero también, cómo ha levantado. Debe ser de su estatura del hermano Henry. Sí. Bueno, continuando, ¿no? Vamos a ver el video resumen de la visita del pastor Emmanuel Kim. Voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Aleluya. Somos santificados. Somos justificados. Él nos justificó. Nuestra debilidad, nuestro defecto, nuestra falta no pueden detenernos para acercarse a Dios, para recibir apoyo de Dios, bendición de Dios, trabajo de Dios en nuestra vida. Los hermanos, recuérdense, no solo nuestro pecado está crucificado en la cruz, sino nuestra debilidad también está crucificado con Cristo Jesús en la cruz. Nuestra defecto también está crucificado con Jesucristo en la cruz. Amén. No solamente Jesucristo nos libró de todos nuestros pecados, sino Jesucristo nos ha librado de nosotros mismos, no para servir más a nosotros mismos, sino para servir a nuestro Señor Jesucristo.
Qué hermoso, ¿no? Ahora lo más importante también, ¿no? La palabra, ¿no? Cómo Dios, mediante el siervo, Pastor Andrés, nos va a compartir, cómo nos va a mostrar el corazón de Dios, va a transmitir. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, muy buenas noches. Primero vamos a buscar, ¿no?, el libro Segundo de Reyes 5, capítulo 5, desde el versículo 1 voy a leer hasta 8, 1 al 8 voy a leer. Nada. Sí. Iska sumachisika chunqankunapaq wawqimasis iskaykaq zayasta ñawirusunchis. Iskaykaq zayish libruta ñawirsunchis pisqa t'aqapi uqchishllaynimanta pacha. Siriamanta reypaq soldadosninpaq kuraqninku naaman sutiyuq karqa wiraquchinpaq ñawpaqinpi ancha munasqa karqa mentasqata imaraykuchus pay niqta Tata Diosqa Siriata yanaparqa atipanankupaq chay runaqa may wapupuni karqa chaywanpis lepra unquyniyuq karqa. Huk kutipi Siriamanta askha soldados Israelman suwaraq yaykuspa huk sipasta apasqanku chayta Naamanpaq warminpaq kamachin karqa. Hinapi chay sipasqa patronman nirqa sichus wiraquchiy Samariaman rispa profetaman parlamunman chayqa lepramanta sanuyachisqa kanman nispa. Chanta Naamanqa reyninman rispa willarqa chay sipas imastachus nisqanta. Siriamanta reyta payman nirqa zillay ñuqataq Israelmanta reyman kartasta qillqaspa apachisqayki nispa. Hinataq Naamanqa rirqa 15 chunka waranqa qullqita aparikuspa suqta waranqa quri phisuta chunka musuq p'achastawan apallarqataq reypaq qillqasqan kartasta. Israelpaq reyninman chay qillqasqata kay hina karqa: maypachachus kay qillqamusqay chayamusuqtin yachanki Naaman kamachiyta ñuqa kachamusqayta lepra unquynimanta sanuyachipunaykipaq nispa. Hinapi Israelpaq reyninqa chay qillqasqata leytawan phiñakusqa p'achasninta llik'ikurqa: ñuqaqa Dioschu kani wañuchinaypaq kawsaytapis qunaypaq, ñuqa kay runata sanuyachinaypaq kachamunawaypaq kunanqa qankuna sumaqta reparaychik imaynatachus ñuqa kuntraypi sagrata masq'asqanta nispa. Elisiori Israelpaq reynin p'achasninta llik'ikusqanta uyarispa reyman kacharqa nicharqataq: imaraykutaq qam p'achasnikita llik'ikunkiri? Chay runaqa ñuqaman hamuchun chanta Israelpi profeta kasqanta yachanqa. Pusaq chishlaynin kama ñawirinchis. Kunan miércolesqa oración culto chantapis ñuqanchik ninchis kay miércolestaqa miembros iglesiamanta hamunku, domingutataqri servicio general. Dominguta hamunku, iglesiamanta miembros hamunku, invitasqaps wajirsqaps hamunku musuq paykuna kanku. Charayku ujinataq domingo p'unchaypiqa. Chantapis wakin wawqimas wataqmanta kay predicata uyarinku. Ujina kankanpis hinapis dominguta uyarinchis. Miércolestaqa ujinataq creencia kawsaymanta parlarinchis. Necesitanku yachaqayta creencia kawsayta. Ñuqapis kay hatun seminario biblikuta tukuchaspa hermana Nicolasa Condori Calderón qankuna riqsinkichischu? Pay wañupun. Chayman rillaykutaq velorionman
Chay panayninchisqa pusaq chunka pusaqniyuq watayuq karqa. Parayninchpata irmaq maman payqa. Salvacionta pay hapitawan ñuqapis wakin kuti sonaman zini. Chay panayninchis kuraqña karqa kanpis payqa chaypi chukusqa kasarqa palabrata uyarispa. Domingostapis ñuqa rikhuni panayninchista payqa hamun uyariq participasan chantapis payqa. Ñuqa qhawarqani paytaqa allin kawsayniyuqta pero kay hatun seminario bíblico tukukutin payqa wañupun. Pusaq chunka pusaqniyuq watayuq kuraqña karqa Dios k'acha kawsayta payman qurqa. Payqa sanu kasarqa hinallamanta Dios apakapun. Payqa hamullaqpuni reunionesmanpis riqpuni cultusmanpis riq iglesianchispi. Charayku chay velorionpi culto de despedidapi kay evangeliota compartiku. Askha familiasninmanta chaypi kasarqanku. Rusenabakimanta pacha uqninkaq wawan hamun. Chay rusenabakipis tiyan wawqimasi salvos. Uk tiempotas Radio Jerusalén chaypi karqa. Chaypi radio nesta transmitispa. Chaypipis askhas uyarinku kay evangeliota. Charayku ñuqa rikhuyatirqani alchinta evangelista Josué. Payqa michirisan pastoriasan Sucre llaqtapi. Chantapis tolqan hermano Froilán payqa kasian guías reunión sanalmanta. Chaypi ñuqa rikhuyatirqani kay panayninchisqa salvación hapisqamanta pacha chay manchay llakikunas kanpis paypataqa payqa uyarispa paypaq testimonio uyarispa askha llakikunas tiyan kawsayninpi wasinpi hinapis Diosqa kawsaynin tukukunankama gracianta payman quspa wañuyninkama wawasnin ayllunpi familiasnin parientesnin vecinosnin askha chayamurqanku participarqanku hinamanta kay evangeliota uyararqanku. Chanta tukuchay tukukuqtin predica tukukuqtin orayku oraspa mikhunata paykunaqa qunku chanta chayta mikhuspa niraq hampusaspa salud napaykuriku panayninchista chay panayninchis kahun ukhupi kasarqa chay kahunqa huch'isitu karqa payta napaykuriku panayqanqa bendita kanki tukukunankama Dios gracianta qosunki alchikita qhaway aylluykita qhaway iglesiapi kasaspa paykuna sirvispa wañuyninniqta chay chika runa chayamunku Dios palabranta uyariq panayqanqa bendita kanki mana imatapis kutichimunchu hermanaqa panayqanqa bendita kanki qanqa ñawpaykunkiña hanaq pachaman ñuqapis qhatimusqayki hinata napaykuspa despedikuspa ñuqayku kutirimuyku. Chay veloriopi qhapaq runamanta y Lazaromanta parlayarqaykuta chay qhapaq imaynata tiyaq sapa p'unchay sumaq mikhuna karqa p'achampis manchay sumaq kaq karqa pero chay wasi punkupi qhapaq runaqta imayna sutikun Lázaro sutiyuq chayqa waqcha runa karqa imarayku chaypi kasan qhapaq runaq punkupi Bibliapi niwanchis munarqa mikhuyta chay waqcha runaqa chay dueñuq mesanmanta mikhuy urmaqa chayta chay urmasqanta payqa chayta mikhuy munaq chay qhapaq punkupi hinata pay kasarqa mikhunata hap'inanta chay qhapaq niqta alqus hamuq kanku nin alqus imata ruwanku alquspis hamuq kanku chay Lázaro waqcha kaqman mana kanchu imanpis
chaypi kasarqa o chaypi wañusqa huk p'unchay chay qhapaq runa chaypi wañusqa chay Lazaropis wañupusqa chay iskaynin runas wañuspa chaypi Diospaq angelesnin hapisqanku nin chay Lazaruta chay qhapaq wañuqtintaq mayman pusarqa chay Hades ukhuman chaypi kasarqa payqa ñak'arispa nina ukhupi chay qhapaq chayta qhawaspa ñawinta uqarispa piwan tinkurqa chaypi Lazaruwan payqa wasi punkupi kasarqa payqa mañakurqa imata mañakurqa mana alli mikhuspa alqos paypa chakinmanta llagasnita llaqwaq kanku mana entendayataqchu kanku chayqa punichari chay qhapaqqa mañasan Uraquchi Abraham kachamuy Lazaruta kachamuy dedowan simita huquchanawanpaq imatataq nin Abraham mana atikunchu nin mana riyatinchu haqayman niqanpis hamuyatinkichu kaynaqman chay qhapaq chayta uyarispa imata ruwasa imata ruwan atataypaq wasinpiqa pitiyan wawqay tiyan phisqa wawqisnin chaypi tiyaq kanku mana yachankuchu wañusqanmanta imata suyan wawqisnin mana yachankuchu imanatachus pay qhapaq imanata tiyaq tukuy ima patapi paypis mana yacharqachu wañuspa payqa chay suyasqanta payman talvez payqa t'ukurirqachus kay pachapi allin tiyayta allin mikhuspa chanta disfrutaspa wañuspari Hades ukhuman chayaspa ukhina kawsayta karqa chaypi ñak'arispa chaypi imaynata wawqisnin tiyanku chaypisqa wawqisnin imaynata tiyanku kikin pay tiyanku imaynata paykuna tiyasanku hallp'api allin tiyanku paykunaqa llank'anku sumaqta allin mikhunku chantapis allin disfrutanku chay kawsaypi paykunapis kasanku chanta payqa willay munarqa wawqisninman imata willayta munarqa wawqisninman imata willayta munarqa wawqisni pantasqa kasankichis ñuqapis qankuna hina pantasqa tiyaq kani allin tiyaq kani mikhuq kani sumaqta astawan imasni kananta munarqani wawqisni pantasqa kasankichis qankuna hallp'api kasaspa niraq wañusaspa salvacionta taripanaykichis tiyan Diosta riqsinaykichis tiyan Lázaro hina Lázaro chay waqcha runa mana karqachu imanpis ñuqanchispata hina materialesninpi payqa ñak'ariq kanpis aychanpi chantapis unquyniyuq karqa Lázaro payqa Diosta riqsirqa salvacionta tariparqa payqa kunan kasan Abrahampaq senun ukhupi wawqi masikuna ñuqa sufrisani wawqi masi cambiaychis pay hinata pay niyta munarqa atikunchu manachu manaña atikunchu payqa mañasarqa hinata tata Abraham Lazaruta kachay mayman kachay munarqa tataypaq wasiman chaypi kawsasanku phisqa wawqisni imaynata tiyasanku qhapaq hina paykunapis hamunqanku wañuqtinku kay niqman mana munanichu chay Lazaruta kachayari
pay kawsarenqa chay paykuna uyarenqanku. Abrantaq nerqa, imaynata nerqa Abraham? Chay Lazaruta kachayman chaypis wawqisninqa mana uyarita atinkuchu nita salvación taripay atinkuchu hinamantaqa. Imaynamanta salvación taripay atinku paykuna? Uyarinanku tía. Uyarispa Abrantaq nerqa sichus Moisespa qillqasqanta profetas patawan mana kasurqankuchu chayqa manallataq kasunqankuchu wañusqankumanta hatarimuntapis nispa. Paykuna uyarinqanku Moisés manta chayqa haqay tiempopi kay mosoq testamento libropi kayqa machiqa kaqchu kayqa zichanachina manta parlasan. Chay mosoq testamento libropi Moisés manta uyarinanku karqa. Moisés taq chaypi qillqasqa kasan. Diospa palabra chaypi qillqasqa kasan. Maynaqpi qillqasqa kasan? Ñawpa testamentopi. Diospa palabra Biblia niqta uyarispa paykunaqa salvación taripunqanku hinata waqmas parlaspa ñuqayku chaypi hina compartirqayku chay hermano familianman funt'a kasarqa chaypiqa ñuqayku atirqayku compartita kay evangeliota nirqayku paykunaman qankunapis kunanqa imaynata tiyasankichis iskay runas qhapaq sonqon hinachu chay ñanpi qankuna tiyasankichis o faltanraqchu chay waqcha runa Lázaro hinachu kawsachankichis. Qankuna mayqan runapitaq kawsaymunankichis kay hallp'api wawqimasis? Mayqan personajepi tiyaymunankichis qhapaq chukaymunankichis wawqimasis? Chay qhapaq hinachu tiyaymunankichis? Ari, materialpi allin kasan. Pero payqa mana entenderqachu, mana Diosta rirqachu, mana salvación tariparqachu. Lázaro taqri, imayna kawsaynin kasarqa, falta arquchkanta. Mana karqachu qullqinpis, onqusqa kasankanpis, nitaq atirqachu sanuyakuyta. Alqospis chimpaspa imata ruwanku, llaqwaq kanku nichay llagasninta. Chay iskay runamanta mayqin kawsayta munankichis kawsakuyta qankunaka hallp'api o chawpipi chukayta munankichis qusqan qhapaqmanta qusqantaq Lazaromanta. Lazaroqa salvación hap'inkanpis chaypi qusqanpi tiyaymunankichis. Chay iskaymanta decidinaykichis tiyan mayqintaq allin kaq kawsay kasan Lázaro wañusqamanta maypi Lázaro kasan Abrahampaq Zenonpi qhapaqri tukuy kawsayninpi banquete ukhupi allin tiyaspa wañuqtin maypi kashan infierno ukhupi payqa larwarisan payqa ñak'arisan chaypi manchay ch'akisarqanin paytaqa kayqa rich'anachinalla kasan kayqa machiqa kaqchu kasan ñuqanchis salvación taripanchis kanpis wawqimasis Dios haqinawanchis kama kay hallp'api kawsayta faltachawanchis qullqi tal vez nichu atinchis tiyayta tukuy imawan mana kapuanchischu ashkhaymas pero kay pachata saqirpayaspa maypi kankichis qankuna Abrahampaq Zenonpi chay allin kaq kasan kunan kawsasaspa salvación taripaspa qankuna chay waqcha runa hinachu tiyasankichis wawqimasis onqusqachu kasankichis allquchu hamuspa llaqwasunkichis llaqaykichista mana pipis hinata tiyasanchu wawqimasis tiyan wasiykichis
tiyan mikhunaykichis nichu p'achaykichis tiyan tukuy ima kapuanchis chaqa punchari wawqimasis qhawarispa chay Lázaro kawsayniwan ñuqanchis allin kasanchis. Amén wawqimasis, astawan allin kasanchis. Ñuqanchisqa kay pachata saqirpayaspa suyasunchis. Abrahampaq senonpi chay wawqimasinchis Lázaro hina. Qankunapis kay pachata saqispa hinatachu t'ukurirqankichis kananta. Kay pachata saqispa hinatachu t'ukurirqankichis qankuna. Nichu hayk'a hina t'ukurinkichis. Charayku qankuna participanaykichis tiyan veloriopi. Charayku Bibliapi ñawirispa nin astawan allin kay aya wasipi chay zaymi wasimantaqa. Chay wañu wasipi kaspa chay t'ukurichiwanchis ñuqapis iglesia ukhupi wakin wawqimasis wañunku. Chay wawqimas riqta ñuqa askha kutita zini chay culto de despedida man wawqimasmanta veloriopi. Askha kutita participaspa ñuqa rikhuni wawqimasista maypichis paykuna qhipakunku chayta. Qankunapis saludankichischu, despidinkichischu? Maypi kasan kajunkupichu wawqimasis? Qankunapipas saludankichischu? Wawqimas allin p'unchay hiratachu ninkichis? Pay kutichimunchu mana hayk'aq payqa kutichimunchu. Kutichimunman chayqa peligrosucha kama ni hayk'aq kutichimunchu. Charayku ñuqapis qhawaspa chay wawqimasita ñawpaqta maypis suyawasun. Hanaq pachapi ñawpaqta suyawasun ñuqapis uk p'unchayta qhipaykita hamusaqnin. Hanaq pachapi tinkuspa parlasunchis hinata compartinchis wawqimasis. Qankunapis nichu hina ruwankichis? Velorioman rispa qhawaspa chay wawqimasi kajun ukhupi kasan chaynapis lugarni. Hinata t'ukurinkichis manachu? Qankunapis hina t'ukurinkichis? Nichu hayk'a hina t'ukurqankichis? Chay allin kasan ñuqanchispis ñuqanchista yanapawanchis imanatachus kawsananchispa kay hallp'api kawsasaspa ñuqanchis chaypi compartiku kay culto de despedidapi wawqimas kay ñawpaq semana pasayllapi chay karqa. Charayku wakin wawqimas mana kayta yacharqankuchu orayta tinkichis familianpaq chay hermananchis Nicolasa Condori Calderón pata. Payqa pusaq chunka pusaqniyuq watata chay kawsayniyuq ripun Dios chay k'acha kawsayta kurqa payman. Chantapis astawan ashkha gracia Dios patakasan payqa salvacionta taripan. Chay wawqimasi wañunankama Diospaq payta apaykacharqa Dios paywan khusqa kasarqa wañuyninkama. Payqa chayta qhawayatirqa askha runas llamurqanku kay evangeliota uyarinku. Chantapis lunesmanta pacha ñuqanchis ruwanchis kay iglesiapi post seminario y nininta karqa bendición. Huchasninchis pampachasqa kasqamanta pacha bendición hap'i. Ñuqayku munayku kay hatun seminario bíblico chayamunku familianchis niraq paykuna riqsinkuchu kay evangeliota chantapis invitados askha suyarinku kay evangeliota. Chay pikunachus rinku chaykuna sumaq entiendenku manchay kusisqa kasarqanku kay evangeliota. Wakinkunari wakunniqta allin entiendenku, wakinmanaqtataq manaraq entiendenkuchu hina iskay sunquyuq kasanku. Chayqa kaqchu nispa y wakin runari uyarinku kanpis paykunaqa kay evangeliota uyarinku. Paykunapaq ñuqanchis nestanchis wataqmanta invitayta chanta kaypi uyarinankupaq. Chanta yachaqanapaq feyninta chay chiqa kaq kasqanta charayku lunesmanta pacha qaynakama iskay ch'isita rurayku post seminario biblicota. Chay ninin karqa bendición
Huchasnin pampachasqa kasqamanta pacha bendición hap'i. Salvación taripaytawan t'ukurin. Akaychu tukuyma nispa. Pero salvación hap'itawan qallarinimanta pacha wawqimasis kay creencia kawsayqa qallarin. Chay sumaq kaqta ñuqayku parlayku ch'isi. Ñawpa ch'isita parlayku chikanta Antioquia iglesiamanta. Kaypipis kikillantataq predicaspa kay evangeliota sunasqa entiendenku salvacionta. Salvación taripaytawantaq paykunaqa conectanku iglesiaman. Iglesia ukhupi uyarispa Diospa palabranta, Diospa guianta paykunapis yachaqanku. Wawqimas salvusqa iglesiamanta Antioquiamanta paykuna llank'akanku Jesucristo qhawachiku chay wawqimasis niqta. Zunas chayta qhawarispa ujinata ñawpaqmanta waq zunas. Chaymanta pacha qallarin wahyayta hermano salvus imayna sutikunchay ñawpaq tutata chayta parlanciyakunkichichu imaynata parlarqanchis cristianos imarayku ujinata ñawpaqmanta paykuna kanku ñuqa kay wawqimasita riqsini mana hinatachu payqa tiyaq chantapis payqa ujinata tiyan ujina kawsayta Jesucristo hinata qhawachikun chay wawqimasis niqta. Chay runata ñuqa riqsini ñawpaqta paykunaqa ujinata tiyaq kanku. Kunan imarayku hina cambianku paykuna hinata kawsaspa ujina runasta kanku. Ima sutikunchay? Cristianos ninku kasqankuta. Kunapis Bibliapi nin mozo kawsay. Chay mawk'a kawsay pasasqaña nin. Chantapis mozo nin kaypi mozoqsitu wakinkuna t'ukurinku alliyachi alliyasqa chayta cambiaspa Bibliapi mana hinachu qillqasqa kasan mozo kawsay mozoq ruwasqa tukuyma mozoq ruwasqa nin chayta ñuqanchis parlanchis ñawpaq tutata yakunkichichu waqmas qankunapis salvacionta taripankichichu entiendenkichis kay evangeliota charayku Señor Jesucristunchis niqta mozoq kawsayniyuq kanchis mozoq kanchis mana mawk'achu entiendeatinkichichu chayta wawqimasis imana kasan mozoq amén wawqimasis Jesucristo llank'arinqa nin qankuna niqta charayku bendición qa wawqimasis mana salvación llatachu taripanchis bendición llatachu salvación huchasninchis pampachasqa kasqamanta pachima kasan chay salvación taripaytawan Jesucristo ñuqanchiswan kasan qankuna niqtata Jesucristo llank'annin qhawarichikun Antioquia iglesia hina imataninku runas chayta qhawarispa paykuna ujinata kanku ujina runata kanku mozoq ruwasqa kanku mozoq kawsayniyuq kan ujinataq mana mawk'achu mana arreglasqachu nita alliyasqachu mana chayqa mozoq ruwasqa paykuna chayta qhawayatirqanku wawqimasis niqta Antioquia iglesiapi kikillantata wawqimas kay iglesia kay La Paz iglesiapi qankuna niqta salvación taripaytawan qankunaqa qhawarinkichis imata pita qankunata qhawasunqachis familianchis chantapis masisninchis vecinosninchis riqsqasninchis qankunata qhawasunqachis qankunapis hap'ispa Diospa guianta Diospa palabranta pispa fe niqta kawsaspa Jesucristo llank'anqachu manachu Jesucristo qhawarichikunqachu manachu ari qhawarichikunqa
chaqapunchari wawqimasis charayku familianchis qhawanqa chantapis imata parlanqa imata ninqanku paykuna mamay tatay wawqimas masisniy ñuqa qanta riqsiyki ma hinachu karqanki ñawpaqta chaqapunchari imata kani qanwan imata karqa waq runa kaspa hinanki chantapis Jesucristoman rikch'akunki Jesucristo qawan purispa hinan Jesucristo llank'asan niriway imataq kasanri hinata runa qankunata watu sunqachis qankuna hinata predikayatinkichis kay evangeliota kawsaykichis niqta kawsaynikichis niqta runaqa munan riqsiyta imata karqa kawsaynipiri amén wawqimasis kunach'isi ñawirinchis kaq Reyes libruta phisqa t'aqapi uchillanita ñawirispa kaypi lluqsin naman sutiq qankuna riqsinkichis chay generalta naman sutiyuq payqa hatun runa karqa Siriamanta reypaq soldadosninpaq kuraqninku naman sutiyuq karqa wiraquchinpaq ñawpaqinpi ancha munasqa karqa mentasqataq kay namanqa lepra unquyniyuq karqa hinata nisawanchis kaypi pay hatun runa kanpis chantapis manchay mentasqa pay karqani pero hinapis payqa lepra unquyniyuq karqa iskay chillaynipi ñawirispi kaypi sipasmanta lluqsin iskay runata qhawarispa hatun diferencia tiyan chay general namanqa manchay hatun runa mentasqa karqa hinapis payqa unquyniyuq karqa chay lepra unquyniyuq iskay chillaynita ñawirisun kutipi Siriamanta ashka soldados Israelman suwaraq yaykuspa sipasta apasqanku chaytaq namanpaq warminpaq kamachin karqa kay iskay chillayninpi kaypi rikuchiwanchis chay sipasmanta kay sipasqa Israelpi tiyakuq imata karqa kaypi Siriamanta aska soldados risqanku Israelman chaykunataq sipasta suwasqanku Israel hallp'amanta kay sipasta suwasqanku mana sutiyuq kay sipasqa chanta Siriaman chayaspa namanpaq warminpaqman kamachinkananpaq apasqanku kaypi iskay runasmanta lluqsin chiqapunchari wawqimasis chay general namanpata imaynata kawsaynin kasan Siriapi chanta kaypi nillantaq Siriamanta reypaq soldadosninpaq kuraqninku naman sutiyuq karqa chay Siriamanta reypis riqsiqan paytaqa pay Siriata salvasqa ñawpaqtanin pero chay sipas pay mana sutiyuq chantapis payqa suwasqa karqa chanta Siriapi tiyaspa imaynataq kuna qhawayatinkichu kay iskay runasta namanpaq kawsaynipi chay qhapaq runa hinachus ni iman faltanchu chay palabra niqta tukimata uyarin hatun runa kanpis chantapis hatun runa Siriapi kallpayuq pero sipas mana sutiyuq chayqa sirvisarqa namanpaq warminta imanataq chay kawsaykamari qankunapish chay sipas hinachu tiyankichis qankuna ukhupichu chay sipas kasan
wasuyus pitias pa imanatata payqa suwasqa karqa nipi qankuna kaylapas pitiaspa mana qankunaqa kamachishu kakis chaysipas kunanqa mana tiyayatinchu llaqtanpi ni wasinpi tata maman kanchus kampis guerrapichus wañupun nitaq tinkuyatinchu chanta general namapaq wasinpi imaynata tiyanantiyan kawsaynin imaynatas karqa qhawariyatikichus qankuna chayta tukuy tutachus hanaq pachata qhawarispa wasiykichis familiaykichispi chanta hanaq pachata qhawarispa takakuyatinkichis imarayku ñuqa hina tiyanay tiyan kay karu llaqtapi askhas runas tiyan hinata quejakuspa imata ruanchanta waqarispa waqaris ut'uykachaspa chaypi atinkichis tiyayta hinata yuyayniykichispi kinsa chiqllaynita qhawarisunchis wawqimasis kay kinsa chiqllaynin sumaq kaq kasan qankuna ñawiriyatinkichis qusqa ñawirisun tarinkichischu kinsa chiqllayninta iskay kinsa hinapi chay sipasqa patronman nerqa sichus wiraquchi Samariaman rispa profetawan parlamunman chayqa lepramanta sanuyachisqa kanman nispa amen wawqimasis chay sipas imata parlasan kinsa chiqllayninpi nin imata parlasan chay sipas mana payqa quejakunchu mana waqanchu mana chayqa pay p'unchay parlarqa patroninman chay patronanman imata nirqa astawan ñawirisun kaypi imata nirqa kay sipas patronanman iskay kinsa sichus wiraquchi Samariaman rispa profetawan parlamunman chayqa lepramanta sanuyachisqa kanman nispa chay sipas hinata nirqa siminmanta ima lluqsin wawqimasis ima palabrata lluqsin siminmanta patronay parlayta munayki wiraquchichus mañakuman profetamanta Samariapi chay lepra unqayqa sanuyaman qankuna allintachu entiendenkichis kayta imata parlasan pay qankuna t'ukurichis wawqimas chay sipas mayqa watayuqchus mayachanichu chunka pisqa watayuqchu chunka pusaqniyuq wataq o pisqa chunka watayuqchus mana yachanchischu kaypiqa usipashllamanta parlasan chayqa punchari hina Bibliapi kasan siminmanta ima lluqsin imaynatani sumari sumaqmanta kay kashan wawqimasis chaypiqa wajarqa wawqimasi imata nirqa sichus patroni profetamanta mañakuman kay lepra unquyqa sanuyanman chay sipas uyarispa kay sipas imata parlasan imatani sanuyanqani imata sanuyanqari chay lepra unquy chay sipas kayta uyarispa chay tawiarispa sanuyatinmanchu qosan lepra unquyniyuq haqay tiempopi mana chaypa hampi karqachu hampina karqachu chay unquy kapunchayqa wañun pitaq parlayatinmari chay unquyqa sanuyanqa pitaq hina parlayatinman
sanuyakunchu manachu, mas sanuyanchu. Unchay usipa palasqa imatanirqa patronay kaypi hospital tiyan. Hospital Arcoirisma apaspa chaypi doctor riqsisqa tiyan. Chay doctorqa sanuyachinman. Hinatachu parlarqa? Hinatachu parlarqa? Mana payqa hinatachu parlarqa. Chay sipas parlaspa Wiraqochinta mañakuspa pita parlasan paynaqta? Pimanta pay parlasan profeta manta, profeta Samariapi kashan. Payqa sanuyachinmani. Chay unquyta, chay lepra unquyta payqa sanuyachinman. Chay patrona chayta uyarispa, kay sipasqa. Kay sipasqa imata yachan. Mana chayqa doctor Siriamantachu parlasan. Maymanta parlasan? Samariamanta wasuyumanta parlasan. Chay patronampi chayta uyarispa mana hinamanta pipis parlaqchu. Chay sipas imanata parlasari? Karkatispa. Karkatispachis pay kukuspachu parlan imanata parlan pay? Watama ñawirisunchis. Imaynamantachus parlasqanta patronama. 15 achislayni tuqtawan ñawirisun. Iskay 15. Sichus Wiraqochis Samariaman rispa profetawan parlamunman chayqa lepramanta sanuyachisqa kanman nispa. Payqa karkatispachu parlasarqa imaynata pay parlasan? Patronama llullakuspa parlama chay imayna kama seq'uma payta. Imayna yachachiqta kama imaynamanta hina llullaqta parlakunki? Pay imaynamanta parlayatinri? Kunanqa mana chayqa kaqkaman chayqa matinmanchu parlayta, pero chay sipas sonqonpi ima karqa? Yachaqay karqa chayqa kaq. Patronay, Wiraqochichus Rima mañakuq profeta Elias ta Samariapi kay unquyqa sanuyanman. Imata Israel pinich sanuyta imarayku Samaria kama zinantiyan. Pitaq chay profeta hinatachu watun? Patronayqa yachayta munankichu pis profeta kasqanta? Imaynata parlan pay? Chay profetaqa huch'isitu nitaq allin parlanchu. Chay profetaqa imaynata parlanqari? Nichuqankuna chay t'ukuriyatinkichu masis. Patronay chay profetaqa Diospaq siervo. Tukuyma parlasqan Dios uyarin. Ñuqa rikhuni askha unqusqa sanuyanku chay profeta niqta. Qusaykiqa chay Wiraqochipis rispa sanuyakunqa. Chayta uyarispa chay warminqa sonqonta tifrarqa. Chiqapuni chay sipas imaynatachus niwan qusayta apaspa, qusanta apaspa chay profeta sanuyachinqachu manachu? Sanuyachinqachu manachu? Sanuyachinqa. Warminta qallarinimanta pacha chay sonqon karqa. Qallarininpi uhina sonqon karqa. Llakikuq chiqapunchari chantapis mana allinchu. Qusaychus general allin tiyan kunan chayqa nimapas faltanchu. Chay lempra unquynata wañunqa chay viudachu qhipakusaq imaynata kawsayni kanqari hinatachu t'ukurin manachu? Hina t'ukurin chiqapunchari? Kawsayni imayna kanqari? Imayna kanqa? Chayta uyarispa chay sipasqari sanuyayta atinin. Chay warmiqa wahyarqa. Munasqay naman nispa wahyaspa imanarqa? Karkatispachu parlarqa payqa imaynata parlan? Kay sipasnin profeta kasqanta Samariapi qansi chayman. Mañakuspa qan payta payqa sanuyachisunqa qanta. Kunan viajayta tinki chay warmipis hina parlarqa.
mana kay pinachu qilqasqa kasan Biblia bichis pinachu qilqasqa kasan manachu pero warmi parlarqachu manachu imata parlarqa Manasqay mayachanichu kay sipas Israel ma apamusqayki tiyanin uq profeta mayachanichu sanuyachishunantachus manachus pero sispa hampichikuwaq maynata parlasanpay warminpis hap'ispa chay feita chaqapunchari chay sipaspaq sonqonta hap'ispa payqa parlarqa ñuqa creni imaynamanta parlarqa pay Thaniyachinqapuni chanta chay general namanqa uyarispa chayta paypis chiqapunchari sonqonta pay tifrarqa chay general namanqa pimanta kayta parlarqa kunan qhawarisunchis tawa chillayninta qhawarisun tarinkichischu ñawirisaqkunan chanta namanqa zayninman zispa willarqa chay sipas imastachus nisqanta chay general namanqa warmimanta uyarispa paypis hap'isqa chay feita payqa sanuyachiwanqa chanta piman parlasan dueño pita kasari Siriamanta ray chaymanta parlasan chay zay achay wiraquchi pay chay general qa zaymanta mañakusarqa zay kachaway Samariaman chaypi kasan profeta pay sanuyachiwanqa nispa señor ñuqa p'inqakuni parlayta ñuqaypata tiyan ujonquyni lepra unquyniyuq kani mana parlanichu kanpis lepra unquyniyuq kasani wañusaq hinapis pachi uqsipasqa parlarqa inirqataq Samariapi pita kasqanta uq profeta chaypi kasarqan payqa oran payqa Diosmanta mañakun unquyni sanuyakunqa saqaway pero chay reytaq chayta uyarispa chay zay Siriamanta paypis chay sonqota hap'irqa yaykurqa chay ima fe yaykurqa chay zay Siriamanta tata Jehová tata Dios tachu payqa adoraq pero siervomanta uyarispa namanmanta uyarispa chay zay Siriamantaqa imata yaykurqa wisama fey ima yaykurqa zispa viajaspa profetaqpa mas Samariaman Diospaq sanuyanqachu manachu chay yaykurqa paykuna chay zay imatanin kaypi kasan pisqachishaynin qhawarisun Siriamanta zaytaq payman nirqa zillay ñuqataq Israelmanta zayman kartasta qillqasqata apachisqayki nispa hinataq namanqa zirqa 15 chunka waranqa qullqita aparikuspataq suqta waranqa quri pisu chunka musq p'achastawan apallarqataq zaypaq qillqasqan kartasta Israelpaq zayninman chay qillqasqapi zay hina karqa maypachachus kay qillqamusqay chayamuqtin yachanki naman kamachiyta ñuqa kachamusqayta chay zay Siriamanta saqirqachu manachu saqirqa chaqapunchari chanta imataqun kartasta imatawanqun asqa qullqita chaqapunchari imaraykutaq chayta apachisan imaraykutaq chayta nimusan sanuyakunankutaqa chay lepra unquynata wañun chay primero chaykunaqa haywakirichu
Zay imaraykuta chay primata haywanri ashka kolqachu. Imata sanichanqa creenchu manachu. Samariapi cirugía tapas chay profetaqa hinamanta wañupun. Chay fenikitzkan wañunapas chayqa entreganqachu chayta hermanos. Imaraykutaq entreganpay. Chantapis karkata qillqamusqa maykata kashan chay karta siervo naman chayamuqtin lluqsi nisan chayqa puchari wawqimas qhawariyasuntaq qanchis niqta hinapi Israelpas reynanqa chay qillqasqata leytawan phiñakusqa p'achasninta llik'ikurqa ñuqaqa Dios chukani wañuchinaypaq kawsaytapis ñuqa kay runata sanuyachinanpaq sumaqta riparaychik imaynatachus ñuqa contraypi saqra mask'asqanta. Kay general namanqa mayman chayarqa? Palacioman Israel reypaqman. Chanta imata haywarqa? Israelmanta rey kay qolqi qori chantapis chay kartatawan haywarqa reyni Siriamanta rey kayta apachimusunki. Chayta ñawirispa imata ruwarqa chay rey Israelmanta? P'achasninta llik'isqa chanta imatataq nin? Imaynata sanuyachiman chay lepra unquyta chayqa punchari chay Siriamanta reyqa mask'asarqa uq ocasionta. Mañoqa sanuyakusqa kay ocasionata kanqa ashka llakiykuna sunquma chayarqa hermanos kay qhawarisunchis. Rey Siriamanta Rey Siriamanta paypata tiyan sunqun uyarispa chayraku sirvinamanqa Samariaman chayaspa chaypi Diospa profetan sanuyachanqachu manachu? Sirviqa sanuyakuspa kutimunqa chayqa punchari suyuypima tiyan profetas tiyan Diospa profetan tiyan Diospa profetan kasi chay sanuyanqachu manachu? Uyarinchu manachu? Nichu uyarirqa? Nichu ñawirinkichis? Profeta kanqa chay sanuyanqachu manachu? Chay reyqa imaraykuta llik'irqa p'achasninta? Rey imarayku llakiypi kasanki? Imaraykuta p'achaykita llik'inki? Israelpi Diospa profetan kasan. Uyarispa Israelmanta reyqa pita kachamurqa? Chishlaynin kay pusa chishlayninpi qhawarisun. Kaypi qusqa ñawirisunchis wawqimasis tarinkichischu? Iskay 15. El Siori Israelpaq reynin p'achasninta llik'ikusqanta uyarispa
reyman kacharqa nicharqataq imaraykutaq kay p'achasninkuta llink'inkuri chay ñuqaqa qoman hamuchunchanta Israelpa profetan kasqanta kaypi Diospa profeta Eliseoqa uyarispa Israelmanta rey chantapis ñak'arin chay Israelmanta reyqa chaynaqta kunanqa sufrisan Israelmanta reyqa kan yashanayki kan chaypi tiyan Diospa profeta tiyan Tata Dios Jehová tiyan mana suyunchikpichu chay unquyqa Diospa profeta sanuyachanqachu manachu Dios tiyan kay suyunchispi pusarqa general namanta sanuyarqachu manachu Israel ñawpaqpi sanuyakunchaqa punchari munarqa regalayta gracias manchay gracias sonqonpi kaqa zeyni apachiman qayda qurqita hinata hayway munarqa mana hap'inchu chanta mañan general nama mañan imata mañan Diospa profeta man qankuna yachankichik imatachu mañasqanta waqamasis imata mañarqaykunan qhawarisunchis chay unquyni sanuyasqamanta pacha kay chunka phisqayuq chillanpi qhawarisun chay rato pachanamanqa tukuy paywan riqkunata ima Diospa profetaman kutichirqanku chanta Eliseo ñawpaqaman chayaspa nirqakunanqa yachani ari kay pampapi mana waq Dios kanchu imaynatachu chunka suqtiyninpi Eliseo taqri nirqa tata Diospa sutinrayku jurani piqpaq ñawpaqinpichus kashani chayrayku mana hap'ikuykimanchu chanta mana hap'ispa t'aqaspa man imap'ispa general namamanta chunka pusaqniyuq chillayninta ñawirisun kaypi qhawarisun imatachus mañashan chayta iskay kinsa chaywanpis maypachachus wiraquchizayni Diosni Rimonpa yupaychanan wasiman yupaychaq yaykunanpaq kay makiypi atikunqa chay pachaqa paywan khusqa qunqurikusaq chaymanta tata Dios perdonawachun ari nispa riqanirqa qhawaspa kay Diospa profetanta payqa sanuyachirqa fey niqtachiqa punchari oraspa Diosman Dios yanaparqa Dios uyarirqa sanuyarqa kunanqa manera sanuyakusaspa chay generalnamanqa payqa sirviqnin kaypi Bibliapi ñawirispa piman pay sirviq ima Diosman sirviq limonchu Siriapi waq Dios karqa chunka qanchinita ñawirispa chantanamanqa nillarqata hina kaqtinqa kunan kayta mañakuyki iskay mulas apayta atisqanta kaymanta hallp'ata qoriway ari kunanmanta hayk'aqkama ñuqa
kamachikiqa mana waq Dios kananpaq imatapis qolachisaqchu nitaq ima uywa wañuchisqatapis haywasaqchu mana chayqa Tata Diosllamanta imaniyta munankay payqa ñawpaqta lantista qhawaq waq Diosesta wawqimasis kaypi kunanchisi ñuqanchis uyarinchis usipasmanta kay esclavaqa pay esclava karqa chiqapunchari payqa k'acha kawsayta astawan llakipi kawsaynin karqa imanitas kunachisininchis qankuna ukhupi kanchu esclavos tiyashanchu esclavo hina mana kanchu pipis nitaq esclavos kantaqchu nitaq imatapis ni wasiykichistapish chinkachinkichu ñuqanchis kaypi tiyaspa kay sipasqa hinata tiyan k'acha kawsayta chay sipaspata karqa feynin imana karqa feynin Profeta Pichu Samariapi kasan payqa alli yachanqa imata alli yachanqa chay unquyta chay lepra unquyta chay feynaqta sonqon kawsaynin cambiarqa chay feo parlaspa ñawpaqta patronanman patronay wiraq qosayki profetata Samariamanta mañarikunqa chay payqa thani yachanqa chay unquymanta chay feuwan parlaspa chay señoraqa sonqonta cambiarqa chanta chay mama paypis hap'ispa chay feyta chay sonqota chay sipaspata hap'ispa parlaspa qosanpis cambian chay sonqota hap'ispa parlarqa wiraquchi Rey Siriaman chay Rey Siriamanta chaytapis uyarispa cambiarqachu manachu cambiarqa wawqimasis Israel Rey chika karuta chayarqa chiqapunchari chanta chay feynaqta Diospaq obranta qhawarqa sanuyakurqa graciasta qusarqa munasqa wawqimasis qankuna salvacionta taripankichischu hap'inkichchu salvación hap'iytawan chay ñak'arichayamunchu chay sipasman hina kawsaynikichispipi chamunchu astawan hasachu situacionnikichis pero qankuna chay sipasta qhawarichis payqa chay situación kankanpis chay sipasqa parlarqa feynaqta imata parlarqa profeta sanu yachanqachu manachu alli yachanqachu manachu chay feynin karqa paypata chay feynaqta cambiarqa uq runa ñawpaqta warmin namanpaq warmin ñawpaqta cambian chanta uyarispa chay general naman warminmanta uyarispa paypis cambian uq suyu entero Rey Siriamantapis cambiallantaq chay hap'ispa chay sipaspa sonqonta hap'ispa cambiallantaq manchay karuma kachasarqa Israel mas Samariaman wawqimasis ñuqa watuykichis wawqimas qankunapis salvacionta hap'inkichischu wawqimasis chaqatapuni salvacionta hap'inkichischu qankuna makikichis uqharichis manchay lluyakunkichis qankunaqa chayrayku qankuna salvacionta taripankichischu manachu makikichis uqharichis wawqimasis tukuychu salvacionta hap'inkichis ari qhawaychay sipaspis feynaqta parlaspa kawsaynin cambiarqa mana kawsaynillanchu tukuy runas cambiarqanku enemigos qhawakun saqras kasqanku qhawakun esclavata hina payta apaykachisarqanku pero pay feynaqta parlaspa tukuy ima cambiarqa uq reypis uq suymanta cambiaspa chanta qhawarichis namanpaq testimoniota sanuyakuspa pay imata testificarqa kaymanta ñawpaqman manaña adorasaqchu pitataq manaña adoranqachu Dios niyta mana chay chiqakaqchu kasan qankuna salvacionta hap'ispa kunamanta pacha ñuqanchista Jesucristo salvación quwanchis
chay Jesucristo imaraykuta waqsunata mas salvamanchu nichu aliyachiyatima chay feo parlaspa qankuna niqta cambianqa tukuy imanin qankuna niqta imata ruwanqa imata cambianqa imata cambianqa imata cambianqa wawasnikichis cambianqa wawasnikichis allintachu uyarin ch'inlla kashankichis wawasnikichispis allintachu uyarisunkichis qankunapis salvacionta taripankichis hap'inkichis qankunapipis Jesucristo llank'anchu manachu qankuna imaynata parlanaykichis tiyan imata parlanaykichis tiyan fey niqta chay sipas hina parlaspa waway Dios llank'anqa Dios cambianqa tukuy ima cambianqa qankuna niqta tukuy ima cambianqa chantapis chay sipaspis ima karqa paypi feylla ñuqa rikhuni chay profetata Dios llank'an Dios chaypi kasan qankunapis nichu qhawankichis iglesiakupi Dios llank'anchu manachu nichu llank'an wawqimasis uyarinchis iglesia guianta iglesiakupi Dios llank'an Dios alinyachin uyarinchis chayta tukuy ima cambianqa qankuna niqta kunamanta pacha transmitispa parlaspa fey niqta qankuna muyunikichis tukuy ima cambianqa amén wawqimasis suyo entero cambianqa chiqapunichari Bolivia entero cambianqa pinaqta niqllata tukuy suyunchis cambianqa imaynata tiyasankichis ma historiapis cambianchu supaynchukis qan imata ruwayatinkichis chantapis ma tatayki mamayki kanchu ni aylluyki kanchu qan imata ruwayatinki hinata supayqa ch'awkiyayatiwanchis pero chay supayqa riqsirqa Diosta chanta Diospa profetanta riqsirqa rikhurqa Dios siervoswan kasqanta ima onqoypis ima situacionpis kachun chay Diospa siervo machaspa allin yachanqachu manachu allin yachanqa chaytapis charayku ñuqanchis kunanchis yachaqaspa qankuna rikhunkichis manachu iglesiapi Dios llank'anchu manachu ashka testimonio tiyapuanchis charayku wawqimasis ñuqanchis iglesiawan khusqa purispa iglesia guianta hap'ispa ñuqanchis fey niqta parlaspa Dios allin yachanqa kunamanta pacha transmitispa parlaspa qankuna niqta tukuy ima cambianqa amén wawqimasis hatun seminario risilla tukuchanchis imaynata parlanchis CLF niqta hermano imatas testificanku ashka pastores líderes paykunapis sonqosninkuta kichanku qankunapis transmitispa predicaspa fey niqta tukuy ima cambianqa chanta tukuy conectanqanku Dioswan amén wawqimasis mana paykunallachu ashka hermanos chayamunqanku pastor Kinkimson chayamunqa hayk'aq pay chayamunqa yachankichishu iskay chunka p'unchay enero killapi kunamanta pacha wakichisun wawqimasun seminario bíblico octawan CLF wakichillasuntaq chantapis tukuy imaymana reunionesta fey niqta qankunaqa transmitispa wakichispa Dios kichanqachu manachu wawqimasis kichanqachu manachu nisino imapis cambianqachu Bolvieta cambiayatinkichichu qankuna
wauqe nekta kankuna nekta cambiayatin. Tukuy La Paz cambiayatin, Altupis cambiayatin chantapis, Bolivia entero. Kunan ch'isi Dios parlasan. Mana chay sipasllachu. Kankunapis yachaqaspa qhawaspa chay sipaspis fey nekta parlaspa imaynata cambiarqa usuyo enterota. Kankunapis kuna ch'isi kunamanta pacha fey nekta. Dios allin yachita. Amén waqemasis tukuy atinkichis kicharita fey nekta. Kankuna avanzaspa Dios cambianqa, uyarenqa. Kuna ch'isi kay kama compartisunchis. Ñawpata orarisaq. Tata Dios kunan ch'isi ñuqayku uyariyku usipasmanta. Ñuqayku khupi chay sipasta qhawarispa chay sipasqa manchay llaki kawsaynin chantapis paypata tiyan derechun waqananpaq, quejakunanpaq, thutuykunanpaq o ayqinanpaq. Pero kay sipasqa qhawarispa faynin karqa. Diospaq profetampi payqa Samariapi kasarqa. Payqa qhawayatirqa chay fayniqta cambiayatirqa tukuy imata. Qallariyninpi mana cambiarqachu hatunmanta. Patronanta, chay patronawan parlaspa fayniqta cambiarqa sunqunta. Chay patronanta qosawan parlaspa general namampis cambiarqa sunqunta. Chay sipaspa sunqunwan zaywan Siriamanta zaywan parlaspa chay zay Siriamantapis cambiarqa. Kunan chay zay Siriamantapis tiyan askha suyaynin. Siervoy namanqa payta kachaspa chay profeta ñawpaqman Eliseoman Dios sanuyachinqa. Chay sunquwan kachaspa payqa askha suyaywan kasarqa. Tata Dios kayman chayamuspa Israelman chay zay Israelmanta ujinata karqa. Suyunpi profeta Diospaq profeta Eliseo kasharqa kampis mana yacharqachu imantachus profeta allin yachinanta. Payqa ñak'aripi karqa p'achanta llik'ispa, pero Diosman gracias taqospa chay Diospaq siervonqa Eliseoqa sanuyachirqa general namanta onquyninmanta. Kunan ch'isi ñuqayku uyariyku kay palabrata ñuqaykupis askha tiempota qhawayku situacionikuta, qhawayku condicionikuta. Salvo kanikanpis Jesucristo ñuqapi kasan. Imatataq cambiayatimari, imatas ruwaytatima askha tiempota ñakasayku qhawaspa situacionta. Kunan ch'isi Tata Dios kay sipasniqta muna llank'ayta. Sapa uqnikupi, sapa uq wawqimasis cambiayta atin. Kay suyuta, kay La Paz llaqtata, altuta, zona surta, kay Bolivia suyukuta enterota. Kunamanta pacha ñuqaykuqa munayku transmitita feyniqta Dios llank'anqa. Sapa uqnikichispi. Manchayta gracias qoyku, orayku Señor Jesucristo sutinpi. Amén.